Kawai ke Longkmie ke beladon sau puai senam kerta, ya ke balatip kerteng kum kekong da Monica lalu, ke Trei kawai ke Dukan Sha ke badan hajan ke KGP Assembly Building, kala subah Sha Pyniap hakati ke Dukan Bam, ke belajia hakapor ar ni lai beji jong ke step perengam, ke apu praterik urempang arja arpusan. Ya kati ke Medyap jongani ke Longkmie, lalap hi dikitrai Dukan hakapor minstem, balapin kitno ya ke met nigrim nabinta bende ya ke postmortem. A lot of processes are still taking place. FSL, CSU are all here. A woman has been suspected to be murdered, and we've already zeroed on the culprit. We've taken all the steps required in investigation, and some steps will be completed, like inquest and all that. But I can say now that we've actually zeroed on the culprit, and there's enough evidence to name the culprit. So is this a murder or something? It is. Kumakan apa sih sang manja? I'll give you a press release later. Kan muslim नहीं बा मुझे Mana? किलाdan ini Ini kertas ni sapu asnam. Sapu isnam. Ide ibu siyang masang ni na. Kumakan naman ay kita saan? Makan dulu. Kan tahu ibu. Ma, thank you. Sikren dengan saya ka press statement. Ini.